Hallelujah, praise the Lord. Opung gesang zarao phaidi seng kisha kaitoni kok mung bujilayana. O sengsar hawo sobra Jisu Kristo tamoni bagai phai. Tamoni bagai o Christmas season no ke kabang ma borok tong thok nai thok ke tonglai o kok thairana tui seng bujilayana. Sobrai Jisu Kristo o hayung sako phaimani. Aboni nahor mung tamo te tamoni bagai bo phainani nangkha. O kok rono tui nei kisha seng silayana. Hallelujah. Boni bagai seng saimana o hayung ka corrupted world o sengsar ha abong ka belai kena sum sok bai keplang ngi thangka pap honai seng saimana bahai ke abong ngi kha bahai ke abong engkha hanba seng Romans chapter 5 rogo seng naikhanke nogo pas ni 17 rogo naikhanke nogo ang kisap poriwana kok borok bai norok kok English kok bai poriwana narok lo kok borok bai porodi. For if by the one man offense death reigned through the one, much more those who receive abundance of grace and the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. Praise the Lord. Orozaka koroksa sumsok klaimani bising tui. Koroksa saya klaimani bising tui. Adam by Eve borok saya klaimani bising tui. Sengsara hawo tui pap tei mung sokpaika nisau. Joto hayong sakawa tongnai borok bebak na pap ni bong song withang baika. Praise the Lord. Hallelujah. Aboni bagai koroksa boroni bising tuino o hayong sakawa sumsok hawi manak paika. Boroni sakawa bis pai hapaika. Thuimung pai hapaika. Sraimung pai hapaika. Thuimung rajotto ngitong paika o sengsar hawa soitan hawa. Hallelujah. Aboni bagai kaitor. Bosna asuk ke hamzak mabai bosna mani no sumsok kebelang kepazak kenogoi bosna hai kairogoi sono kathar klaina bagai sono musang rufina bagai bini saza subrai Jisu Kristo no boro horkha bo khoroksa o hayung saka o phai borok nei songoi asai bosini bagai kok khana phaika kok khana phai bo phola kathar baike asai bo kok khana woi songno kaham kathar khlai phaika nei sau hayung sakao sobrai Jisu Kristo phaimani karon engka seng pap ganang no sap sutra khlai kaham sela khlaina bagase sini sobrai Jisu Kristo o hayung sakao phayu tamo hangke pap khlaike ma thainai pap ni result abong kham mrityu paper phol mrityu o mrityu no kaitor nu hori paikha abono nu horoi bini sajala Jisu Kristo kathar no rohorkha rohoroi nai sini thai sini thaina tangmao Jisu thai phaika hallelujah bo sumsok gnang haing phaika sini papwa sai bo borok ngai thaika sini bagai sini thaithayo hake bo salthanu salo thangai basawai jono kathar kaham khlailangkha praise the Lord aborok no teinai kisa sing sukrubui khanalayana praise the Lord sobrai Jisu Kristo phaimani kha jono kathar khlaiei kaitoni soi kasangma kahama busa khlaina bagai se sobrai Jisu Kristo le osengsar hawo phayo jono molbrum brum kathangka tongna bagai se sini Jisu le phayo praise the Lord aboni bagai no seng sengsar gnangei no Jisu phaimani kothma kaham bororokni muthangjaknani sal no toini seng tabok bo now is the time for salvation ni sao tabok kaitor jora roitong muthangjaknani sal praise the Lord nang busuk gnang nang busuk krei hallelujah nang busuk reng nang busuk sijak abo bai seng muthangjakya Jisu Kristo no karai khorok saphana osengsani bororok muthangjakya sukna hawo sogoi manya Jisu sisini sorgoni lama praise the Lord hallelujah Jisu sisini khaksangni raja praise the Lord Jisu Kristo si borok muni songoi thaiphaiei bo salthamni salo borok muni songoi thangai basawai bo sorgo sakawo bo kipili thangkha o hayung sakaw pholabai asaiei tei o hayung no pholabai hakoni hobjak hortham hakoro phobjak dongmani phola katharbai no salthani salo bo thangai basalangkha praise the Lord sung saimon borok 3 bar thoina klai waisa sung already ebe Adam sumsok khlaimani bagai sini phola thoi thangbaika o sengsara se ha kotor ma borok jolma jolsa tongmani Jisu no karai bebak Jisu no manjar bebak kathoi mangse Jisu no karai kebo phono kathangai simanya piaba sung saimano Jisu no manya hangkele nini bosak haine hai tei waisa थैनाय बाहानबो थैनि अंगै थैनाय tei
nini bahan buthoi ni simiya nini bising ni aphola gothoi no porjonto haini hai morke horo sogoi butharnai hini sau abon bagui ni sini spirit already dead the moment ab ebi by adam sumsok khlaifor sini phola thei thangka jisuno maya rok jotto no phola thei mangsi dosi tongo haifano phola sungjagia boroni sungjagia light because Jesus say I am the light of the world hisabai phiaba bono poito khlainai rok boro light hinai sau okay jisuno maya rok byabak no dosi ka thei mang there is a spiritual death and there is a physical death all human ratio and then ultimately last final death ngangkeni spirit morke horos hognai eternal death hino spirit is already dead physical busung death ngai tei kaisangke eternal death spiritual eternal death engke ot theimungno sungno basirana bagai Jesus Christ sangsar phaikya o sangsar phaimani ne sungno restore khlainani bagai reconcile khlainani bagai kaitani phalabai chini phala krungrani bagai Jesus Christ sumsok gnangai sungno kathar khlaina bagai phaikya karon Jesus ungka kathar praise the Lord hake chini bisak physical to death ngai ne chini bising to spirit already ne chungai paikha Jesus no yasak mani pore hingkangke hallelujah phiabani ni eternal death krika cancel ngai thangka Jesus Christ chini bagai thika hakorok phobjaka morke horot thangai chini bodala pap ngai bo satok tek tongui horo sokjagai kha salthami sala haini hai sorgoni phala baike bo thangai kathang ka salthami sala basar jakha aboni bagai bo thangai basama hai Jesus no poito khlainai rok borok mol brum ni bagai kaitoni habo kathang si tongflainai aboni bagai Jesus no poito khlainai rok ke busak theibrang no tei tongphana borok kot chlai si thangnai mul philei thangnai the small brum sokna house hogoinai aboni bagai Jesus proof roi kalangkha I am the way the truth and the life no one comes to the Father except through me his John chapter 6 saiklang yadeba boni bagai Jesus si sorgoni lama jotto hayong sagani borok khasi rungnani jora sok phaikya hallelujah Jesus no langma hinsi sinidi eternal life Jesus is eternal life je Jesus no believe khlainai borok theiplai langma mankha hallelujah boni bagai जोंनो प्रुफ रई फनखा 1 John chapter 4 ni 9 do so hai nei saka ang pore woni इंग्रजी बाइनो रक बरो बै pore di hai nei saka in this the love of God was manifested towards us that God has sent his only begotten son into the world that we may live through him doso saka in this is love not that we love God but that he loves us and sent his son to be the propitiation for our sins. Praise the Lord. Sini sumsok ni jari si sobra Jesus Christ theye. Sini thei tamo bo thei phaikha. Hallelujah. Praise the Lord. Aboni bagaino kaitor sona ashak hamjang mabai. Bo bini sajla Jesus no rohorka sungno komorunani musung jagya. Suna mol brum ka thangka torunani musung jago. Praise the Lord. Hallelujah abon bagi khak sang di kaitini kok thaibai sungle tei muthang tei theiplaili langma jisung kha eternal life si ge jisuno manmani loge na neni langma eternal life ngai thango hallelujah Jesus is life hallelujah Jesus is in langma praise the Lord boni bagai o sobra Jesus Christ no manai o sangsar hasakawo belai ke sang asai mani la pungkha hallelujah abon bagai tongthokmang si tong di nei suno sau praise the Lord Hallelujah. Tamung nong Roman chapter 5 verse 8 dogo nai khangke bunuk nai aro jaga bu sujak tongo belai ke kahma kokthai. Hallelujah kaitur sona hamjagai. Bini sajala no rohormani praman bosona hamjagmani praman. Song Simon thaikalai love is give not take. Lang hamjagmung abo yafarmung se. Nang hamjaga hne yafarmung kringke a hamjagmung tatal se. Ya hamjagmung abo yafarmung se. Kaitor sona hamjago hne sama bukhoi simi saitong ya. Ba hamjangmani loge no sungno praman rui phunukha bini sajala jisuno rohoroi chini theina tongmawo bini sajala no butharoi bahaini hai kathang khlai phika praise the Lord jisu messenger gai theimani ya jisu ungkha bo theinani bagai si phai ba hai hini sau kathang tongpora ang ani langmana buthari ani langmana ang theibumana ani langmana ang kathang ke botonai mana praise the Lord sobra jisu Christ jisu ni langmana ke bo segai nai mania Mani baga Jesus is ini pipeline langma. Jesus no manmani loge na pipeline langma si manka. Praise the Lord. Pipeline langma si manka. Awani bagai ado saka Roman pas ni ado saka. But God demonstrate His own toward loves
towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. Sobrai Jisu Christ bini hamjak mangno demonstrate klaipanuka. So kaitor sona hamjak mani no bo pramandri punika bini sajlana rohorei जों सुमसक गोब्लों तंगमानि एबि आदमनि बिसिंतै खरकसा एबि बे आदमनि बिसिंतै कखना यांमाबाय असंसार सुमसक हाफायका खरकसा सुब्राय जिसु ख्रिस्टनि बिसिंतैनो जों जत बरनो काहाम हुनै ताबो जों रमजागनानि सुजुग मानखा आबोनो जों जिसुनो जों पयत खलायनो नांनाय बसिनि बागै थैखा ब सुमसक रैफानो ब सुमसक गोनां हाय इंगै सिनि बागै ब सुमसक ओंफायखा हालेलुया प्रेज द लर्ड हालेलुया नरक साइमनो जहन चैप्टर 1 नि जहन चैप्टर 1 नि 29 रगो जों नायखांखे नुगनाय आरो जागा जहन बु प्रमाण रलांखा John chapter 1 verse 29 no saka that next day John saw Jesus coming towards him and said, Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Praise the Lord. नाइसुकदी काइटनी मेरा बुसा कहम मेरा बुसा कथार मेरा बुसा ओ संसानि बररक न जत संसानि बररक गथै इंगै तंगै मानि सुमसक न रसाइ तलांना बागै संसानि सुमसक न रसाइ तलांना बर संसानि बररनि सुमसक न रसाइ तलांना बागै काइटनी मेरा बुसा संन रहरखा हालेलुया ओ काइटनी मेरा बुसाले कथार कहमा कसं मासी ब सुमसक गनां सुमसक गरै जिसु सुमसक गरै फना सिनि बागै सुमसक गनां खलाइजाखा तामनके सुब्रा जिसु ख्रिस्ट सिमिसे बररनि सुमसक न तलांगै थांगै माननो प्रेज द लर्ड हालेलुया सुब्रा जिसु ख्रिस्ट सिनि सुमसक न हुइ सिमिरिया लामा जांगानो सिनि सुमसक न खिबिरिया जिसु ख्रिस्ट सिनि सुमसक न होबायै सुबायै बेबा होबायै जिसु ख्रिस्ट सिनि थैथायो ब क्रस थैयै हा कर फबजागै सालथामनि हाकर हरथाम फबजागै ब मरकेनि दासबिनो सिनि पापनो थाङै हर सगै रैखा सिनि बदला ब मरके हर सकजागै सालथामनि साल सुब्राय सालथामनि साल काइतनि फलार हरै बनो कथां खेति साइना हरखा प्रेज द लर्ड नरक साइमनो सुब्राय जिसु ख्रिस्टनि फलानो केबो बुथारि मानिया नरक साइमनो दानियल हनै समयको साम तंगो दानियल न राजा जले जागै कक मताइनो खुलुमिया हनै नै सिंह खलाव खिथारि रहजाक माने सिंह खलाव दानियल वारजागिया स्वर्गनि स्वारि रहरै सिंह खलाव पर्यन्त दानियल न रक्षा खलाइखा सिंह बुलंग खिखलाइ रजागैसे दानियल थैया नरक साइमनो साद्दा मेच्चा आबेननेगो हनै दानियल नि लगेरक हालेलुया बरक बहायनो दानियल हायनो बिसास गोनां बरक राजानि कगनो खनालिया बरक बावदाउन खलाइया ताकजाक मताइनो बरक खुलुमिया हालेलुया हायंगै बरक हरनि कुन्दुलो बर खिखलाइ रजाखा हरनि कुन्दुलो खिखलाइ रजाक फना बर हर तंथौलाइसि तंगो हालेलुया स्वर्गनि स्वरि रगबनो रक्षा खलाइका राजा नाइनायग्रे दि बाहाय इंगै तंखा बर खामै थैदि पाइबिखा नाइनायबा बर जतनो कहमा तिसाइना हरखा बरनि सागो हर खामजा करै हालेलुया सारदा मेकचा आबेननेगो बर खरकसाफन हर खामिया बर काइतनो पयतो खलायो प्रेज द लर्ड अमो हायनो सुब्रा जिसु ख्रिस्ट मरके हर थाङै चिनि बदला थाङै सकजागैखा सालथामनि सालबो थाङै बासाखा ब प्रुफ रैफनोखा आनो বিশ্বাস खलायनाय रक्तै कमर फलायगला खनै बरक मुनि सङैनो आसायै फलाबाय आसायै ब बरक मुनि सङैनो फलाबाय हायनो हाय थाङै बासाखा अमो सिसिनि लामा मो थांजाकनानि प्रेज द लर्ड बनि बागै अ क्रिसमास तामोबा अ क्रिसमास जोंनो संसानि बरनो कथार खलायनायनि आबोसि क्रिसमास संसानि बर सुमसक कब्लनो फियगनानि आबोसि क्रिसमास सुमसकनि यागनि यगै माने थैयै गथै इंगै मा तंबाय माने यागनि सुमसकै पाप इंगै थै मा तंबाय जाक इंगै तंमानि यागनि फियगना बागैसि क्रिसमास हालेलुया कथमा काहाम संसानि बरनो साखलायनानि साइमेन यारावनो सिरनानि फियगजाग यारावनो फियगनानि आबोसि कथमा काहाम हालेलुया सौराय जिसु ख्रिस्टआव जों फियगजाखा अबनो साखलायनानि बागैसि प्रेज द लर्ड हालेलुया अबनो बागै जिसु साबनो सासि बागैसि याखा फियगजाखा हमाले तस तंगरदि जिसु बाहाके आसाय फैखानो जि साइमेन या तंगो प्रेज द लर्ड अबनो बागै आं कथमा काहाम नर नानि मुसुं या देबा बेलाय खेरनानि मुसुंगो कारण आं साइसुं सुकना हाव थांना मुसुगिया आनि ताको बुकोक ते आनि ककनो खनाय तंनाय रक बरबो पयतो सावै सुकना हाव थांलायनानि अ ककनो सि आं कथमा काहाम साइ दंगो हालेलुया सुब्राय जिसु ख्रिस्टनि कक काहामबाय ब सामु हुमुं खलायलां मानो जों पयतो खलायखां केसि जों बनो बिसास खलायकेसि जों मोथां जागो प्रेज द लर्ड बनि बागै नों नायखांखे नुगनाय 2 करिन्थ चैप्टर 5 नि 21 बो सालांमानि तंगो अमके पल ब रेभेलेशन माने सैमानि
Second Korin abaka 2 Korin 5 ni 21 for he made him who knew no sin to be sin for us that we might become the righteousness of God that we might become the righteousness of God जों गाहाम ओंनानि बागै praise the Lord जिसु सुमसक रैफानो सिनि बागै सुमसक खलायजाखा जोनो कथार खलायनो बागै सिनि पाप बिनि आरो थाङै पाइखा वासो कथार काहामाङै हायं साकाव फाइमानि आ कथारनो बसंनो रोखा एक्सेन जोङै थांमानो सिनानि नांगौ praise the Lord सिनि पाप बिनि आरो थांखा बिनि कथार काहामा सिनि आरो सक पाइखा सिनि पाप मरके हर सकना तंमानि ब थाङै पाइखा बिनि आरो नि कथार काहामा सकना हावा थांना तंमानो बसंनो रोखा praise the Lord जिसु गांके स्वर्गनि लामा जिसु जों काइतानि बुसा हमजागनानि काइसा अ लामा जोंनो फुनु रोखा praise the Lord Hallelujah आबुनि बागै जिसु फाइमानि उद्देश्य अंका जोंनो काहाम खलायनानिसि पाप गरै खलायना बागैसि हयं साकाव ब फायो praise the Lord आबुनि बागै जों अबनो डिक्लेरेशन रखलायनानि नांगौ सानानि नांगौ जे प्रफान now is the time for salvation काइतर जोनो रिंगै तंगो काइतर जोनो ताबो ब कथमा काहाम सानानि सुजुग रै तंगो खानानाय रक बर आशीर्वाद मानजा पयत खलायनाय रक बखाबै पयत खलायनाय रक काइतर बाय काहाम हनै सिरम जागो बखौ बाय जिसुनो सबराय हंके नोंबो सिमो थांजाखा praise the Lord Hallelujah नों सामु हुमु खलायमा बाय नों मोथांजागिया जिसु जोनो मोथां मों लामा रमा बाय जों मोथांजागो बिनि खायरंमा सिनि साकाव सक फाइया अ खायरंमा न अ सबराय जिसु नों हाखनि थाङै बासाखा ताबावले आं काहाम हनै रमजाखा जिसु नों नानि सबराय नों नानि मोथांनायसा नों नानि जगनो हानि लामा हनके जों मुसिम मोथांजाखा जे जागा फातां दे अ भिडिअ न नायखांकेनो मोथांजाखा praise the Lord Hallelujah बनि बागै जोंनो एलेम्बागो सावो हिब्रुस चैप्टर 12 नि 14 रगो नायखांकेनो रग नुगनाय आरो हाय हनै सैजाक दं for God did not call us to be for God did not call us to be impure but to live a holy life 1 Thessalonians chapter 4 verse 7 रगो सैजाक दं 1 Thessalonians chapter 4 verse 7 रगो सैजाक दं For God did not call us to be impure, but to live a holy life. Kaitor sengno tomong sitra tongna bagai ringlia. Hallelujah. Sini pap already dead on the cross. Sini pap kuruso thoi paikha. Ani sago pap kathang tongmani nini sago pap kathang tongmani Kristo buthari paikha. Nini busago tei pap kathang imalia. Nang serai mengni yagni yokha. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. Sini bagai bok serai meng nang paikha. Cars osrai mungo tamo tamo khobjak osrai mungo sin sickness poverty khobjago somsok bemar te bigra at tinta khobjago srai mungo osrai mung thamni yagni Kristo kroso thima baisang phiawjakha Hallelujah aboni bagai Roman 8 ni 1 nu 2 bu sejak tongo the law of the spirit of life has made us free from the law of sin and death थैमं पाप खलाई थैमानि थैमं तंगमानि अ थैमंनि यागनि संना फियखा सबराय जिसु ख्रिस्टनि फलाबाय praise the Lord hallelujah आबनि बागैनो काइतर संनो जिसु ख्रिस्टनो माबाय पाइमानि परे आनि पाप थैखा हनै काइतर संनो तमं सिद्रा तंना बागै रिंगिया काहाम कथार तंना बागै सिरिंगो praise the Lord Kabana Jisu na manjagraw naro kathar kaham ke tongdi hallelujah Jisu osang saro tongpro salangmani kogno moito klaidi Jisu ni sitso Philip bono hai hene heno osubrai nini afano sono kisa phunukdi hallelujah nge afro Jisu hai hene saka asung nung ba angbai mang naro ba angbai tangmang ba tangai nu phano phunukdi hene hen ano nuk khangke naro ani afano nukha hene hunja hankable Hallelujah. Abon bagay ni Jisu osang saro tangporo sawo. Norok bo salsa hai hanay manay. Ang bo norok ni bisingo, norok bo ani bisingo. Ang bo ni bisingo, nung ba ani bisingo, hanay norok bo sawi manay. Jepra ang sengsan ni nokori tango, hanay sawo. Praise the Lord. Abon bagay tabok sang saymano. Jisu bo ani bisingo, ang bo Jisu ni bisingo. Boyno sang sayman ka Jisu na manjag ro hongke. Anan nuk khangke no norok ani afano, anan nuk khangke no norok ani Jisu na nukha. Ana nukha hingke noro ani Jisu no nukha Hallelujah tamne ke Jisu ni phola sini bisingo Jisu ba ani bisingo angbo bini bisingo Bible sejak tongo as he is so are we in this world Jisu sangsaro tongma haino sangbo grabuk angkha sangkaitani busa angkha praise the Lord Jisu bo kaitani busa tak sangbo kaitani busa ngai thangka as he is so are we in this world Jisu sangsaro tongma haino sangbo sangsaro angkha kaitani busa angkha Hallelujah because we are righteous abon bagi boringo
You must be righteous. You must be challenged to live a pure and holy life. Hallelujah. Without holiness, no one will see the Lord. Hini Hebrews chapter 12 ni 14 ro sujak tongo. Live peace with all men. Joto bai ni kasang ka sangsar tong na nai di kathar ke tong na nai di. Hallelujah. And without holiness, no one will see the Lord. Kathar kare hingkang ke nang kai tanan nogla. Praise the Lord. The reason Christ came in this world, into this world, is to make us holy and righteous and pure. Hallelujah. Hallelujah. So we must shine in this world. Hallelujah. As Jesus is, so are we in this world. Jesu Christo hai ni sengbo sengsarong ka. Praise the Lord. Christo ni kaitor sengna hamjak mani praman and proof klai. Proof hingkang ke Jishuno bosengno sengsara hori sini thैथायो bo thै phunukha bini langma sini aro sok phaikha sini thै munglangma bini aro thangkha. Hallelujah. Praise the Lord. The action is taking place. Hallelujah. Long years before ago. Hallelujah. Therefore we are so blessed because of the Lord Jesus Christ. So you rejoice all the days of your life. Now is the time to receive the Lord Jesus Christ and to have salvation. Hallelujah. Hallelujah. Matangjak mungno manai tongdi. Okok sangdarono sanani musungo. Piaba joto Kristo no manai rok. Narok kothar ke tongdi. Praise the Lord. Nang Christmas o simino Kristo no muito tamanjak di. Hallelujah. We are free from sin, sickness, disease, and lack, poor and poverty. Sobrai Jesu Christo sini bagi kering phaika sono ganang klai phaika. Sobrai Jesu Christo sini bagi sungso ganang phaika sono kathar klai kya. Hallelujah. Pop digini sal pawi posim digi sal hap masuk sini arane sungsok thangi phaika. My sin is already dead on the cross. Now I no longer live. I am not a mortal man. Hallelujah. Ang tabo haino thai painai borok abo simiya thai bilang bosakleya. Yes, ane thai bilang bosak tango, but I live by faith in the Son of God. Hallelujah. So our identity is changed, not in Adam identity, but we are Christ identity. Hallelujah. Sini thai mungni bongsawa already paithangka tabok thang mungni bongsawa sang sokpaika. Christ is the reason for the season. Hallelujah. Kristo si sini langma sang Adam ni bongsoya. Adam ni bongsong ke jara Jisu no maya khorok borok se Adam ni bongso. Sang tabok Jisu no manka Jisu ni bongso. Hallelujah. Kathar bongso, sumsok ni bongso ya. Therefore I confess and believe I am righteous. I am holy. Hallelujah. I am bright. Hallelujah. I am excellent. Hallelujah. I am citizen from heaven, sealed by the Holy Spirit, washed by the blood of Jesus. Ang katharangka, ang kahamungka, ang kesengka, Jisu ni thai kathar bai bini pholabai ang seal tokja ang osengsara tangpan ang osengsaniya, sengsarniliya ang engka sokno hanisi. Praise the Lord. Hallelujah. Ano nukke naro ani Jisu no nukka. Hallelujah, because Christ lives in me and I live in him. Nung ba ang haikena saimandi mathang jagay tongdi. Praise the Lord. Hallelujah. Abone beg there is no sin, sickness, disease. Hallelujah in the Lord Jesus Christ. The Christ has made us free. Christos no sarai mani yagni biamani yagni pyokka nung mathang jagdi o Christmas season no kai subrai Jesu Christo phaimani region jono kathar klainani they sing no born again klainani. Hallelujah. Born again means righteous and holy. Hallelujah. We need to believe Jesus Christ died on the cross and he rose again on the third day. Hallelujah. Jesus Christ thaya thangai basaka. Praise the Lord. Jesus Christ phaimani ka sumsogno sakagna bagai simiya. Jesus Christ phaimani ka nang asai katal asai manthung hnai si phai. Jesus Christ o Christmas season bo merini ogo pholaba ya saikha haini haibo hakor phobjagai chini sumsogno subayai bo salthamni salat thangai basaka. Hallelujah. Hallelujah. Sabo bai thangai basaka phola kathar bai thangai basaka. Bo thangai basama bai nung ba haine pholani busang sidi nung ba haine katal ke jonmong si Jisu hayong saka bo phola bai jonmong ma hai nung ba haine phola bai jonmong sidi hni si bo phaye. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Jisu no manai ro boro sungsaniya. Boni bagang naroni ba kisa surinai narok wana jangnai krei subrai Jisu Kristo no man khangke nung langma manka. Langma Jesus is eternal life. Jesus is life. Jesus is my life. Jesus is your life. Jisu ni langma si. Praise the Lord. Awan boy kaksangdi khasrangdi mung sa samung humung khlaiei jeng muthang jagya. Jisu no subrai hnei khuk bai goseboi bakha bai poito khlaima bai sing katal asai jag katal asai. Praise the Lord. Hallelujah. Mani bai ang ni bai surinai. Jisu no nang yasakdi ang bai baksa nang hindi. Nang sorgo sob samoy kaitor bai tangoi tangnani kasang dodor khlai tang thok mung bai. Mani bang suri nai angoi basa suri mathang jaknani bagai sukna hawat thangnani bagai nini sumsok nakar jaknani bagai. Hallelujah.
सुरिनाय आफा काइटर आं बेबासो सारिया आफा काइटर नों बेलायखेनो हामबाय नों आंनि बागै थैफैखा आंनि थैथायाव नों थैफैखा नों आंनि पापनो तलां थांखा नों क्रुस साकाव थैयै हाखराव फबजाखा हाखराव फबजाय सालथानि सालाव थाङै बासाखा आफा ताबक आं जिसु न आं पैटख्लायो बोखाबाय पैटख्लायो जिसु न आंनि सुब्राय हाके आं मोथां जाखा ताबो आं काहामुखा ताबो आं कसोंखा ताबक आं सय सय निनि बोसाङै थांखा जिसु बोसां माहायनो आंबो आफा निनि बोसांखा नों बाय आं गोरोंलाय माखा निनि फलाबाय आं कायसांखा नों आंनि बिसिङाव हाफायखा आंबो निनि बिसिङाव अंखा हामबाय प्रभु जिसु आं मोथां जागमानि बागै नों आंनाव मोथां मानि बागै जिसुनि मोंबाय आफा नोंनाव हामबाय रे खुलुमैसुरि आमेन हालेलुया नों मोथां जाखाव क्रिसमास सिजनाव डेलि सालब्रुम हरब्रुम नों तंथगै तंसदि नट अनलि in the times of Christmas season, but all the days of your life. Nung rejoice, rejoice, rejoice. Tong thok mang sinung tong sidi. Praise the Lord. Hallelujah. This message will be the fresh message for you. Or message no kasrang ronai, no tong thok ronai, so tong thok itong de. Praise the Lord. Hallelujah. Nake belai kena hambai, norok ang bay kereng itong di oma hai kena washa washo ba karjagai mana hai pun daily basis ang try klainai norono kotama kaham hai ke share klai itong nai. Tei norok tomung no kai tene kono kaham ke khanana hingkang ke sini Christchurch Bisramgon tisang makami Sunday every Sunday wo sara 10 seng praise and worship te kai tene kok seng khanao norok manjagai mana khana phailai di te ashirbat na phaidi Christchurch Bisramgon tisang makami Sunday sara 10 wo praise the Lord hallelujah boni bagai nang hamari man khangke like khlai comment khlai share khlai nang buina ashirbat khlai di Praise the Lord. Kotha maka hamna hui tamjak na ya. Nang ashirbat man mahai. Tei khoroksa kubun na bunang ashirbat khlai di. Hambai nang okok thaina khana mani bagai. Jishu ni mungbai ang naroni bagai ashirbat khlai. Kotha maka ham saklai suribu. Amen. Hamai man khana ro.